Voilà, et assalamu alaikum wonɓe de Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur ɓen fof kala mon ɗaroma ka wonirɗa e sans dépendre wonirɗa kadi ara mi salminima mi salmitikema kadi ara min assalamu alaikum encore une fois haray salmine nedira e men ɓen e babira e men ɓen e kotira e men ɓen e bappira e men ɓen e soriraɓe e yayiraɓe ha hewti ka tantiraɓe walla ka taniraɓe mi wi assalamu alaikum e moɗon haray hande kadi en hewti ka émission men ndaru yiɗa jeudi jeɗen foɗon andi 22h 23h ko émission ndaru yiɗa e ko jamma kadi ndara apprécia haray noon hande vraiment en hewti e hoore jam moƴƴere allah en gayni kadi en fuɗɗori bisimillah allah en gaynto alhamdulillahi rabbil alamin donc ko hewti ɗon haray kala nangaɗo tawi no wodi ko Allah teggi e hoore mum ko satti mi torikema yo Allah walan ɗon ittan on tigi e hoore jam moƴƴere e kala kadi mon ɗawroma no nawni yo Allah dikkimmo e vraiment en général kala nanga kala mo Allah teggi natto e hoore mum yo Allah itto e hoore jam moƴƴere addan ɗum ko weli e ko foti par ce que ɗon andi ko année 2023 wonɗen acca hande noon en arti ka émission men ndaaro yiɗa ɗon andi souvent jeudi jeɗen fo jeudi jeɗen haray ɗen mari thème modeten yewten fi on thème ɗon hannon thème moɗɗen on ko thème ɗo triste par ce que ɗon andi e hunde fof hunde si waɗi ko ma yewte tout le monde beaucoup de monde c'est-à-dire yimɓe boyi ndaari Facebook o gila hecci hanki addi hande ɓe yiide kowoni feƴƴude ka réseaux sociaux kon e yimɓe men en kadi musidɓe men fulɓe Fuuta guinéyenɓe ɓen basiɓe e adna lan fof surtout ma laggine par ce que on laggine kon no hulɓini Guinée Bissau anani ko tuuba goɗɗo ɓora ɗum ɗon yehi à part donc laggine e yi ko aaden hirsi modi mum woɓɓe wari hibbi ndiyam modi mum beaucoup de choses en Guinée e yi kadi ɓe yaltay vraiment militaire on kadi si manifestation waɗi ɓe yalta ɓe wara jeunesse on ɗum ɗon fof ɓe yi kamen Conakry no wadde e partout fayda ko ɗum wiyete ko guinéen jo pour le Fouta woni yaafo ɗon terme on simi woli fi leñol ngol ko passé ko ngol woni wadde ko c'est à dire ko on côté ɗon wonirɗen e konkon ɗon kadi ɓe woni wadde vraiment ko tawata enen en hana wadde en tant que leñol pour le Fouta ko wiyete pour le Fouta piiji ɗiɗi kala ko piiji bonɗi ɗin c'est à dire no ala mo ala wadde piiji bonɗi ɗin kono ko enen ɓuri yaltintinde piiji bonɗi ɗin vraiment no hulɓini yo Allah dandu en noon sifa ɗin piiji ɗon kadi ɓuyta e men seeɗa donc aray en salmini jama fof wonɓe dande ka réseaux sociaux ɓen aray fen ɗo ko Jama TV wonɗen mi addana en clip goto fiyo ɗumen tan on clip ɗon ko fiyo jama on andu en ari ka émission adden noon temmo yewten on ɗon jama on participe ka émission waɗiren kon ko ɓente kon wassa halat mo kala yewta e miijo mum gon anden ko honɗum wonɗen e wadde mefioɗen e piiji goo ɗuyten kadi bonkikin par ce que ɗen boni ha feƴƴiti yaafo ɗon terme on hiɗen boni ha feƴƴiti mi arta e clip goto simi arta e mon ka plateau men Jama TV tous les jeudis si Allah jaɓi donc no wodi émission ji kay tournaɗi a hier kala kadi falaɗe tournude émission mi arameɗamo en livré yo noddu men ka numéro téléphone ya pas de problème kala falaɗo wattude men coñci comme mano ni voilà watta men teɗɗo pied yo noddume men sponsorisé e télévision darede partout fewɗo sa yewto e Mbour a jotto ka télé ka salon ma zappa télé on daramo andita Jama TV progressi wona ko hanki wonno hande wona ka Facebook tum men woni wona ka TikTok tum men woni ko partout kala ko wiyete télévision on no duwawa yahude télévision wakkilike jooma wa télévision wakkilike bawɗe Allah ɗen o yehi salminen jama on fop salminen cerna e men ɓen fop wona o mawo maye clip goto fi kala mi faali tan ko wadde clip sinara ko artiste mi invité jeudi jeɗen mais malheureusement en waɗa clip hande on ha darte inchallah jaɓi semaine prochaine sen hen si tawi invité je men wawa hewde ka Jama TV iɗon annon laaɓay po saison 23 on arti laaɓay po saison 23 arti donc à partir de lundi ara o si Allah jaɓi en fuɗɗora karama ko Mamadou Winda Diabo lundi yonto arawo watten monsieur Wuri Thialel le président de haut conseil lundi artoyo ɗon arten e Souleymane Bari commissaire lundi on artoyo ɗon arten e monsieur Touré ambassade de Guinée lundi on artoyo ɗon e garta e sonnaɓe kadi ɓe anda hoorema en tout cas ko ɓen jogui mbota e séréji ɗin et tout ça parce que laaɓa po ma laɓɓinen piiji ɗin fof
adadi un mois on fo wara de mari émission ka suma e non laba pe wonta pire et dire si Allah jabi hayso ko minuit me photo émission on men gana mo 3h du matin hara mo kala prépare mayndaran kilib ka résumé si Allah jabi ko programme Jama TV mi yewto wona fi landano temma hatta cooji di womba ko Allah wadi allez-y ka résumé daran kilib goto bineti mali jiwon kum mali jiwon to sokon yida kum yeda kum markum barkere salmini mo ko wonton kanko e famille makko fop salminen kadi modi makko monsieur Souleymane Ba jibinande dongol tuma hoddande marfere yare salmini mo salmin tidiane aussi kanka di ray be labe feon do be wadde poda merci Salou Mali kala mon darma be merci aussi a Thierno Mamadou Ba kinde roi de poda kanka di mo darde émission e salmini mo e dengal le 18 salla jabi marsare ko kanko woni ko aya ka aldo à partir de 18h à 5h du matin le kinder roi de poda il s'appelle Thierno Mamadou Ba donc il ngandi tigi tigi on haray doaji no jabi dike bela joli lon fort hande kadi warti ka plateau men do hande non la yi ko hulbini ka Facebook c'est-à-dire en wala numéro ji di kala affichen di yewten parce que man sen wajo dirali ala wajo to ngenen be fulbe futa nane mo explication on no mi nalri non no mi adrena video non hade mi wada video on nanom mo ko mi yewto on faamu ko gorko suka taxi motojo no jombi himo jombi ha gayni ko taxi moto wadata e nder non labe fo hibe holimo vraiment parce que kala kursiji ko wadata ko kanko wadanta be pi wobbe nodday mo déjà hara be ala don wonna be kursiji mabbe din en tout cas be holi grandjon te grandjon meda drapeau de hay fausse e adna mungo mo jombi non jiwo bon même pas un an et quelque jiwo no jibrani mo bobo e nyande o wali hekkiti hanki o wali o wi ndara mi wayri ada ka jajan mi fala yare jajan wal ton ha jango modi makko ni awa nandi ko beydo wi mo la problème yahu e jaka on sonnajo wona ka jaja makko suti walugol o rewa lon ka jaja makko ya ka walugo ka fala waloyde don Allahu akbar o immi o yey ka jaja makko o yetti bobo makko on wacci ka jaja makko o immi o yega kele makko o waloyito joni non kele makko hino andindiri e on taxi motojo kono kele makko anda taxi motojo on ko beñu taxi motojo on o woni wallinde ko hondugo wadi o noddi on taxi motojo o wi la mari ko do walowo kono non ko jombado comme ami suudatama bimbi 6h du matin arana lammo o hota natna lammo nani o en yaw taxi moto jong kan jadi wi problème ala non tuno mari course ci weti wali ya weti 6h 7h ni inni préparer ko préparant na ko yetti kasse mun de watti yahi yahani oya Allah ko andi basi Allah wirti bondo a wirto werere ko ndum wadi o hewti ono yattugol mo ko kankane mo wasi mo tiggi goto e mabbe andi tali oya antali ka modi mun ni oya antali ko bengu mum fami après o jettimo o yeyi o nayi mo haka damal kuru ka watti bom makko don jonno hew jippagol makko debbo wi dogu naata tum gorko yeidi yi ono daga yimo ko be ngani ari e kan e kari ari o yeidi o tayina ko bengu makko o itti ka kele mun ka waloy don o wi an ko ni wirdala ari ka jajama jakay dandi ko ni wonda wa ko ka kele ma wonda yewde walo on to bo bango woni apere mi ne ajaja jiwon woni o do de wendo na hankino addo wala kamondo kono mi andina kamon woni o de ardo hanki o rewi accido bo makko woni mo arde ko yawno ko yardo gongol ni
jorno ka réseaux sociaux ya beaucoup de demande wobbe inna ko honɗum o duwa wadde on jiwo kanko grand jon o wi déjà o découragé ke debbo o découragé ke hay taxi moto analyse on ko mbo jonta ɗum ko non parce que ko bonki rewɓen non hande ko foduno hara debbo no jooɗi ɗo mais yewta fi ɗum ɗon sabu bonki ɓura ɗum ɗon bonde kadi ha ñola ɓura ɗum ɗon ndaari ko debbo waɗi hakkunde ma e Allah ndaari wirtere acca fala ɗo nadde o yo natuka 78 116 82 38 walla waɗa 206 209 54 78 116 82 38 walla waɗa 206 209 waɗa 59 59 et 59 way ok donc haray sa naati ɗon e wawa yewde analyse kono woniri musidɓe hakkunde mon e Allah ɗum ɗon ko hombo wawi wi'ude ko honɗum onon siko onon maju mi pose on question o siko onon ko honɗum waɗa toon on debbo on accite debbo on ka on jogotito debbo on ko onon siko onon on accitay debbo on ka on jogoto debbo on parce que ɗum ɗon hulɓini keye premier auditeur ka ligne walla autrice allo allo yandi noon mi torike on kala naɗɗo ka ligne yo ɗuyri télé mum on ha moƴƴa mais famodira 78 116 82 38 walla 206 209 54 59 voilà e arenka télévision men Chama TV hande ko on débat ɗo mi faala yen débatu arten e piiji ɗin fof par ce que ko nomirani on noon ino andi Chama TV ino mari programme ka suuma e ɗo moƴƴa haray kadi kala marɗo sponsor ka suuma e yo addu vraiment e piiji ɗin fof paray ɗo min hunto ɗo ka plateau ɗo par ce que on salla jaɓi mi waɗa plateau molanaɗo à chaque futu o salla ka suuma e acca 78 116 82 allo allo merci beaucoup ara en waɗa 206 209 54 hein 206 209 54 assalamu alaikum allo 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 merci beaucoup aray kadi o ɗo heblaki haray ko ɗum wonɗen ka jokko ɗo oɗo salminten téléspectateur ɓen fof mon ɓe noddo ɓen salminen grand Kaba Sangaraya si Allah jaaɓi bientôt kankadi waray ka émission men ɗo si Allah jaaɓi e balde le boss kamɓe fof inchallah haray ka suuma ɓe programme ɗo e merci Kouyaté Fass aussi e kanko bafode ɓe fof ɓe programme ka plateau Chama TV par ce que ɗo gandi suuma en ko fimen e nde 30 jours en ala jour mo watta émission si Allah lan ɗo jaaɓi chaque 22h haray ɗen ɗo ha e voilà par ce que télévision watta wet fiigo suuma ko musique en watta mais waɗa débat ji andinen jama on est là avec plaisir. Salamu alaikum. Allô? Allô? Vraiment ɗo fala en yewtu kono il faut que famo no yewtiten no sa noddi lan téléphone ɗum télé ma on sa ɗuyti a télé ma on yi télé ma kono mi nañirema et puis ko mi wodta ko lan jenti ka télé ame wayi ono kadi yetta soɓe waɗi ɗoy acca ko ɗo salminten karama ko Mamadou Winda Thiabo karama ko Mamadou ɓe ananda hoore ma no jooɗi Wakam ɗo Burtiki Diallo pour l'instant arnake no fena tun no jokkan no fena sa nani ɓe wola sikkay hino ceernajo on awa ɓe fenay ɗey karamo ko Mamadou Winda Thiabo no jooɗi fewno ɗo Wakam ɗo Dakar d'abord Dakar Sénégal ka wiyete Wakam ko noon commune on wiyete haray tigi tigi on ƴetten taw goɗɗo ka ligne certain acca assalamu aleykum allo merci beaucoup toujours ɗo ko mi welani on ko c'est un clair honnête kala fala ɗo men yewtu ta bonnu crédit ji ma ɗin si a noddi langa ɗuyte e télé on seeɗa et merci aussi monsieur Thiamala Bari Bantignel ɓe salminama en tant que le président de l'alliance de la sous-région et président chargé commission de l'organisation des hauts conseils on kadi à l'étranger au Sénégal haray en salminima
salmina siaga tok kankadi mo salmina moƴƴa le président de conseil aussi en salmi e moƴƴa kanko monsieur Wuri Calere salmina Abibulaye Tayre monsieur Sidi le président jeunesse moyen Guinée et le président la JVDT Dongo Touma en salmina moƴƴa salmina monsieur Salou Conte le président SB Vision salmina mo depuis Medina e salmina kadi Souleymane kanko adon vice président président on kadi salmina kanko G parcelle e kala wonɗo nder ton fo en salmini ɗum salmina équipe kingal on fop kadi wono kingal ɗo andi kingal no yaaji hara en salmini il faut ƴette goɗɗo kadi ka ligne allo assalamu aleykum wa aleykum salam min jaram hino e jang yanto on hiɗo jam alhamdulillah ɗo noddam yonto ɗo make honno eɗo make Dawda Diallo mi ɗo bawa Mbour Dawda Diallo depuis Mbour eyi Dawda Diallo men hiwrike men salminiɓe Mbour ɓen kon ɗum yiwɗon débat moɗɗen te moɗɗen hannde o allo oui ka émission fan no wonde ka émission fan noon Dawda ko mi wonda yewde fewndo direct ka émission kon no few alhamdulillah miɗen muñi ɓe wari halno yewde fewonde go waɗɗo ɗum ɗon bon d' accord miɗo heeɗima Dawda merci beaucoup Dawda mi sikki ɗum ɓuuru ka won ɗon haray ka wonɗo région nduɗa kono mi wolani o min on télévision on no partout fewde adnalla on wona fi yo gaño welto ko fi yo ayɓe mono wona waɗi reede télévision no partout mais fokkiɗo kele télévision on Kédougou Tamba Kolda tum ara a jotto ko saloma dara télévision on ɗin noon ko Jama TV tum wawani on ɗum ɗon acca haray kono yewtiɗen ni debbo on vraiment o waɗi ko hana waɗude kono noon min minata hana waɗude jamma wawi analyse ude est ce no hani waɗi walla hana waɗude mais kono noon en tout cas bonki sori yo Allah dandu en noon ko wiyete bonki kon ha feƴƴita par ce que bonugol no hawra mais sa ñoli yara e moƴƴa donc waray ɗon mi sikka ɗum ɗo commandres e jungo on mbay donc o yi action on no woniri noon mais jungo laaɓo ngo metta mettude haɗa ko ɗon salminten kanko Sira Bari depuis cité Makin Faye salmina Hasanatu Firiya kamɓe kadi ɓe darde émission on salmina Asatu Julde e salminen kañ kadi kala mon darma en tout cas no joni darde émission on Alaji Beni merci beaucoup e salminen kadi wano Dieynabou voilà tout le monde en accali hay goto ka émission men ndaroyiɗa haray kala falaɗo participe de a waɗa 78 116 82 38 waɗa walla waɗa 206 209 54 naata ka émission direct wawe yewtude haray hande ko on teme ɗo men addi pourquoi jiwon wayno modi mum kaka jaaja mo ne yawde tawata na hakka jaaja makko ne yawde ko yo rew ka jaaja makko fino accira bobo makko ɗon o yaha kele makko o waalo tawata ko modi makko yada ƴettamo kele makko artamo ka galle jaaja makko ecce onon siko on ɗum kon waɗi ton ɗum ɗon musidɓe yewtelan ko honɗum ko honno waɗi ton e ɗum ɗon ko honno waɗi ton on debbo o gaccitaymo ka o wondita e makko ka ko honno waɗi to e makko déjà taxi moto jon kañum wo o découragé ki hay dogingo taxi moto donc an noon théâtre ɗum meeɗama tournede kono mi sikkari waɗi réel kono noon hikka waɗi acca ƴetten goɗɗo ka ligne ka Jama TV salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah ko Jama TV ko Jama TV won ɗon way ala ko mbeŋ oreji hiɗon e jang yettude Allah be alhamdulillah hiɗo noddanmi on to rebes merci beaucoup ɓeɗo bosi kon ɗum fewndi a yettude Allah be alhamdulillah débat hande temo moɗɗen on kono wiɗa e mum a nani temo ɗon on gorko on jarani no sattina programme o ha feƴƴita ko woni ko on dal mo duwatu mi yita kono o andita si tawi o wawi sattingo wo tawi ha hande kanko o meeɗa waɗugol sugu ɗum par ce que a ñortotako ma ñappako goɗɗo goɗɗo kañum no ñortotako mum ñappa ko ma si tawi o miijitiki kanko passe e makko on tawi o meeɗa waɗude yo jonno Allah o faka o ɓannita jongo jooɗo ɓe wonda nokko ngotaro bonnaldegal makko donc so meeɗa waɗude
Ite kanko gorko mer a waɗu yo jooɗo o muñño jogitode hara bonnal dewgal par ce que noon kadi o meeɗi waɗugol toujours e ko sattinal kamo haray juladi ara o yotta quoi encore ko waɗi avant hara ko joddi o te noon o meeɗa wadde yo jooɗo sappo accita ɗo hara bonnal dewgal makko ngal min ko ɗum ne woni ko mi yiɗa no ara no donc voilà d'accord hara bonnal dewgal makko d'accord mi d'accord anima ɗum de y a pas de problème si tawi tun kanko meeɗa wadde c'est-à-dire so meeɗa hawde debbo janano haray yo muñño o jogito dewgal makko ngal si tawi o meeɗi wadde haray ko Allah yoɓitimo haray ko joddi o hetti ok merci beaucoup merci Acha 78 116 82 38 merci beaucoup analyse c'est comme ça mo kala no analyse non walla wala 206 209 54 et nata ka émission duma et puis nata ka Play Store kadi télécharge application Jama TV on para installama kadi ka téléphone ma wawa ndade Jama TV ka téléphone ma a yobata e mbudu ko min jonnuma dum don gratuit télécharge tun an application on installa ka téléphone ma nata ka Play Store wada Jama TV application Jama TV aye don application mo buri application ji fo kanko buri labede on fami nata der ton ya application Jama TV on télécharge samo dum a wawa jodade hay ko der ndiyan harda fubbade ka pisi ngado ndade Jama TV programme ji mun ni fo acca yette goddo kadi ka ligne allo naam Nala to ida jallo marsude ni ko min Halimatu mi wari manon nande Halimatu gel tape wari manande Halimatu o debbo sonnajo do ko wadi kon dimmojo mon kon no wiida dum min ko min mi don ko wada wi kon to gorko andi meeda wadde ala yo hejjuto yaafano mo debbo hande kada wati taadum non parce que o dumanni hande kada o hunde o watta ko dum don aduna makko fof hande kada o watta su gadin piiji Halimatu esse bondo no a woli no mojja andi Sénégal wi defu de tane duwer non don mi do andi do ngo watta dum parce que ko wirti do kon o ida ta wirti tagol dum don aduna ay modi makko accamo sabu bo makko dogi to mo watta taadum non ko dum nommi hi tay woni kanko gorko mo meeda wadde tay woni non mo meedi wadugol yo accamo so meeda wadde yo wadu ko miijo makko ngo o miiji wo mais si ko an par exemple hara meeda wadugo kon dum woni miijo mango non mi dumanne rek min ne mo tukko nu wadanda dum do tay woni la waya mo piigol tay woni lori sariya non nyom piimo min piyamo kono hara bi wata accitude nene bobango ene Halimatu en tant que hande a debbo jombado ko dum naade debbo jombado e kelagol non kala ba e gogo duabe korede garanta bonnan debbo am way allo oui mi yete modima taw bonnan debbo am taw bonnan en debbo am voilà et pourquoi debbo jombado naata kanyum vraiment tawata wala siksa ka parce que hande nanali debbo mo no rewbe dido worbe dido no jombi debbo goto ka sayno gasa wirtike do no gasa hara modi makko do wanno buri dum do ko boni buri dum do no est-ce que non modi makko ara meedi wirtade parce que nanali modi makko wirti ko wadde témoignage be fop ko no be wi garanjon ko juldo garanjon ala problème o garanjon tellement ko nunde taxi moto makko on hay so nabi clientjo be yewtata sakko wanda clientjo hay ko on dum couleur on dum jogi DJ Bella himbe ben no wiide mo nunde no gasa non hara mo suuditi mo wadde tempiu goto ko do wade ha Allah holli pimo do d'accord mais est-ce que si mo wadde no kanko Allah wirta en warana be ngo makko a jokkin ko fulbe ni la kan gesa goddo ala no kan gesa ma Halimatu afala ka metta gonga e makko nole
ndara si goddo no wadde hara mo wadde tigi 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 non lo yimi debbo min yo accamo halimatu Allah walla e bono ha walla jom bono si tawno ko sukan wonno wadde ko sukan Allah wirtayno kono ndari kanko holi ɓeygu makko inni yahu ka jaaja ma waloya o rewna bobon ka jaaja makko o yaha ka jaatigi makko tata ko jaatigi makko kadi notta on taxi motojo modi makko ar nabana natnala ɓeygu makko no wirtike de andare mi jentaki de bawngamo donc andi yini o wayni ko debbo on suka on taxi motojo on no jombi cedadi e pi ko jom même pas 1 an et quelque ɓeɓidi bobo joni noon o wayni ni o ni mo yaade ka jaaja makko oni o andi mo yari ka jaaja mi waloya suka ngi yahu ala problème no o jetti o yahi ka jaaja makko o hakki bobon ɗon o yahi ka kele makko joni kele makko joni de joni kele makko noon ino andidiri e on taxi motojo kono kele magade anda ko ɓeygu taxi motojo ko ɗon programme ɗiɗi o wi noon joni ɓayi ko on kanko mo andi mo woyi mo nadde on ɗon foppu no hoolimo vraiment kanko wala probléme onni joni o noddi on onni yeesi joni bimbi law ara la mari koɗo hotowo ko jombaɗo noon ko yaar law natnalam mo o yenni kan kadi awa joni noon e yehi jaatigi a yalti jooɗi ka ɓaawa moto ɓe ɗiɗo kala mo kala andi taaloya hande mutoy haa ɓe hewɗoy kan kawya jippotoɗon jiwon jippoto ka kuuru jaaje makko ko ɗon balore de fetti ɗon debbon tooni kadi a turni de donc ko bonki yette so ɓenno ɗon mi andi ko yette ko musidɓe mon ne oye musidɓe mon kan ko musidɓe mon ne kono ɗo laɓe ɓe waɗi ɗum mi laɓe min ko pita mi jeeya kono ko onon keeriɗi hay min keerida joni min sendino awaɗon ɗumanniide o Halimatu reconise ɗon debbo on toñi reconise moƴƴa noon debbo on sikkino boni tawi o bona tawi Allah wirtimo ɗo merci beaucoup mi weltije moƴƴa Halimatu merci vraiment wota wayrindiri nani awa ara ñande ɗen halfodiri suumaye auditrice ɓen fof no addana men huntari ka télé ɗo suumaye andi suumaye hewtide yenon ɓe pita ɓen suumaye hewti no ɗon andi ɗon andi ko onon ɓurata hulde suumaye noon kamen attori goy ko on sey ko sindu ari kam mi sarva jama on merci beaucoup Halimatu depuis Guel Tapée vraiment c'est ça ara 78 116 82 38 mi salmini ɓeygu modima pardon e kala mo joloɗuɗa ɗo mon ɗandarde télévision Jama TV on haray ɗen arti ka émission men dariɗa jeudi mi yeddiki on tous les jeudi ɗen mari hay en ala programme ka suumaye sina 23h be en fotti ka plateau men ɗo si tawi religion on gasi en hokkay religion on si Allah jaaɓi ñallal ngal fof ɓe waɗi religion jemma fo hay 23h religion 23h 0 kala mo wonanɗa hoorema gollowo ka télévision Jama TV ñando men heɓa 2 personnes invité des jours pour que télévision on Jama on wawa hirude men hirde mum ha ere sullari mo kala hoota haray ataya jar piiji fof addete ɗo loga télévision Jama TV haray voilà kala falaɗo participe de débat on 78 116 82 38 kono mi salmita Mariama madame Bari wonɗo yeyde ceke depuis croisement Wakam haray baylo salminama Jibi salminama ɓe fof alaji ka buteki haray acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗo e jang alhamdulillah no ɓutti alhamdulillah ɗon maake on ɗo noddanmi honto na ɗon maake honno ɗo noddanmi honto ko Moutar minni to lamu Fass Moutar depuis Fass on jarama ɗo e jang alhamdulillah no ɓutti alhamdulillah Moutar
kala le nyaade sela no munya ta de yow ko émission ndam wala tawe dem bismillah monsieur Moutarou to nyaade sela nani ko diyam fala yodde mo sela bismillah Moutarou ko mi wonda yodde ni to nyaade sela ta de yow andi tila mi an tali mataw de community délégué Ndalaw merci no be Ndalawol be jang kalam ya fo be jang en salmini Ndalaw fo batte fi kala on piye no ran kono mi salmini on Moutarou nene fi kala on piye no kono mi salmini adu tele on seeda famondire nani okay to nyaade sela ta de yow am jeti ke émission ma do jentade ni fendo d'accord andi deba ardo tem ardo gawn ko no wiida dum non kadi mi termo vraiment ñaare ko debbo ni fewa parce que déjà ko jombalo feewno no vraiment ko witata noko parce que ko wadi don ko c'est pas normal parce que o trompe modi makko o trompe hore makko ka yo so wadi bi yore tak mi hare ko ni on no woni ni non wana jere wana sonko ara no wala jere wana sonko ara ko ndum ara ta no yande do ara ko wani parce que man jere ko ngobe ara ni no miti ma fe ma ko ngaro da miti muro yaltina mo nden Ndalawol few yaltina mo nden Ndalaw de diye no yaltina mo nden Ndalaw mais ko tu vraiment ñare ko wala la mo jike d'accord en tout cas ça va nan no équipe mi siga do entraîneur moƴƴa alhamdulillah non ba de sere parce que don pi men gotum don heddo non e pellal fen do no hit on koyngal go yehi heddi ko koyngal go non ko non moƴƴe sele kon non ka andi garam ko mumini ko be wadi albe hanno modi mumini ko be wadi ko min be duwana non be duwana kelan be duwana be wadi kambe ni ka yeso mabbe min duwaki non, c'est voilà, ok, merci beaucoup Moutarou. Ok, merci Maudo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Moutarou Ndalawol. On a dit que Ndalawol est gagné de masse ouverture. Car tournoi de Ngotuma, Ndalawol est gagné 1-0 par penalty. Donc 3 points, gagné 0 points. Kajel Kadi et Douki Foti. Donc Kajel active de 1-0 premier mi-temps. Kajel après Douki remonte 12e mi-temps. Watu égaliser watti wonu remontata wonu 2-1, c'est-à-dire fondo Kajel no 0 point, Geme no 0 point, 3 points Ndalawol 3 points Douki hara fendo tournoi dongo tumam ko no walori donc anno hari ko tayre pardon yafe tayre voilà ko tayre Kajel wonno juude yafo don tellement ko Kajel e tayre wonno juude après non tayre no wadi 2-1 kambe mari 3 points Kajel no mari voilà là 0 point acha donc haray ko non match woniri haray don tournoi dongo tourmon no doano jeu dimanche aro do mais don coupe de la ligue no wodi alla wadi jouaka e jouetake déjà machallah haray yo jama concentré tout et tournoi dongo tourmon le président Sildelo et le président de l'organisation et comité dongo tourmon commission technique be arto e men be yeto en kadi ko hontuma joueten coupe de la ligue no wodi di samedi dimanche bon haray tero gini fop no occupé donc dum hatta dimanche ko di jouer et haray ko non information woniri haray non dongo don fo mobiliser nyande jouete o fop ya ka tere e stadium Iba Mar Diop merci beaucoup al prion fo salminama salmine wono Amadou Bari depuis kanko pellal président commune ko président technique on o salminama e salminen kadi wono Grand Miller mona dawrama en tout cas ko ballon tun grand jongande salmino moƴƴa e salminen kadi kanko Amadou Ba walla Amadou Sara Ba kankadi ko mo Kajel en salmine moƴƴa salminen jeunesse be Ndalawol be fo surtout Moutar yaldo don joni haray kala fara do participer de ka émission e salmine non gadi jeunesse gemi fop ne weltanibe be wonano mérité perdugol kono ballon ko non ko beskiti ko da hande da jango hara en salmini équipe on woniri non yo équipe on courage ara entraînement 100% salminen lo kambe entraînement be tawono jaawo e kanko
Alpha Ngidou et Mamadou Geme salminen be fop bien daroma en tout cas nous doit nous diriger de donc si fait idon en salmini mosibbe men be fop pareil 78 waten wadoton naton ka émission 116 82 38 78 116 82 38 si wi don haray don andi tem men hande ko dum do min non dim e lendi aro ka émission hotren futa no yedi wala yetten kadi goddo ka ligne gor walla bu jigen assalamu alaykum. Alaykum salam. Bede voix mo ngo seeda bayna fi on hirtaaki voilà on jarama do jang gentuma non ton gani émission ne ne gayna de da direct ka émission ni ok bayne honno dam da no dam on to non fas ko fas wonda da make honno el haj depuis fas oui kono yida ka o debbo e gorko ko waddi ko wadde nge modimu grand frère do mo kala idée mon non kono no marda ide an sinani mera di fadin ci ni jonna yalla ay ga la bunir dewgal angal parce que alla go ka jogi ko no dudi alla ko jogi ko no dudi bien sûr mais alla ko jogi ko no dudi mais anko jonno da ko ngon kadi ko fere ko go jonni mo ko kadi ko fere ila no ala no jonna ma piji go fi akitudi ala no jonna ma piji go fi akitudi. Merci beaucoup. Allez, 78 116 82 38 Araïka émission men. On salmine Fatima depuis Krayoff. Merci aussi salmine kadi Grand Ousmane Ba kankadi mo salmina mo ya en yegitali mo salmine ko no non Husay depuis Marseille Waranka donc ko ciaro ci mi fayali ko ciaro de salmine Tidjani Menja kankadi mo salmina moƴƴa Tidjani Menja chauffeur jonka winda jabo kono mi wurre non lendi nder do ko enen e winda jabo kay mi so labay poy présenté DJ Bela Joli Amadou Badiane kanko Hamidou Diogo Ba haray ko menen woni ka plateau do e face e Kramoko Mamadou winda jabo haray tigi on e salmini kadi champion ta yombol e camera Thiaro impact Thiaro Amadou kadi taximan no salminama salminen kadi kanko Alpha Mali kambe fobe salminama depuis Ballier e salminen kadi association ji din foppono sereji din foppono serejo Diallo salminama wano sere Marifala salminama wano association Marifala pardon harabe salminama kambe sere e commandeur sere Magina Hulali be salmina moƴƴa grand Abdou Bambara kankadi kanko ni président Sengeti on kankadi mo salmina haray tigi on 78 116 82 38 walla wada 206 209 54 sa wadi dum don anata ka émission e de wayno wadde kadi morceau gotum yare ndiyan aren passé émission men on diri 43 minutes ka émission Jama TV donc andi men habata men siccata on ko onon e menay merci resorti san dongol tuma fop ara no salmina yetten kadi goddo ka lintaw allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wala to hilo e jang yanto hilo make hono do nodda mi honto hajja kadjatu wonɗo Dakar hajja kadjatu wonɗo Dakar hajja kadjatu no ko on dum mako don otemo aduden do hande batane be wi makko ɓiɗɗo debbo rewɓe fu kono rewɓe ɓiɓɓe keeɗaɓe ɓe anndaano jokke fuɓeyalda finaade ɓe jomda ɗum noon komi debbo de kono noon sigaɗin de kadi no jonɗini e hawle neɗɗo so yehi haa e jombano no respecte hoore makko e respecte mawɗo makko mo wondi o d'accord finaade no heɓen sigaɗin de d'accord eyi c'est-à-dire tigi on rewɓen sonnaɓe ɓe doit renade parce que la plupart ndaro ay problème ji ɗi lagine piiji ɗin fof ko rewɓe jomba ɓe nanata ino waɗa acca merci beaucoup e a jakadiatu depuis Dakar Plateau haray en aray ka
78 116 82 38 78 116 82 38 aray tigi tigi on hido andi deji di wala yetten kadi goddo kalim. Allo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nala to don e jam. Alhamdulillah. Do maake on do noddam mi honto. Lay balde Charlie City. Do wiye? Musa Balde Charlie City. Musa Balde Charlie City. Changel City, d'accord. Musa Balde kono way ton. Wala no balde. Awa Musa Balde temon ankadi ko num madda ko analyse na en do. En tout cas, vraiment, la émission est plus à nous, d'accord. D'accord, d'accord. Mais il tani kia manani? D'accord. C'est ça, D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ara invitani ke moja invitani ke jama fop ko no miron non minion donc kala fala do nyam de ko weli yo yaw ka cross ma waka mutaway don Mariama madame Bari mo ya don fon do peji di fo a cekke gerto li firi kala ko fala wala ka cross ma waka. Merci beaucoup yetta jadi goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Salam. On jarama do e jang. Naam. Alhamdulillah yalle. Wallahi wallahi mi do jang. Ala milando to fima bada andi ko fima wara tammi. Andi gambo. Ni andi tali. Janka jatu ngo. Janka jatu. Jari kala bari ala yirme ya fomo. Janka jatu ko nu fewli ton day jang. Ami do jang. No Aisha no moy jang. Jontima ko pasu mamo. Yeltani ke d'accord. Émission woni no foti me hen to bayando nyande. Merci Janka jatu. Mais ko wado feggoto. D'accord, way ko gonga. Ko bar mu do bulata ko sepo toto. Naam. Vraiment ko di tuwa woni de kono ko accilan don hakkere ya tundra. D'accord Janka jatu. Ma fa no me tiantra ko nyande yande go yoni. Wallahi. Me dana do nyande ande mo dai tay. Wallahi. De bakki mo timma. Ko ya funi rek. D'accord. Merci beaucoup. Merci Janka jatu mi rigado ay sanani. Pas ma salini. OK, d'accord. OK. Aisha noy. No marsude. Mami ya Janka jatu. Merci mami ya Janka jatu okam mal par force ma de deuxième femme. Jango tumia Janka jatu mitoro nani? Lo ay chara jang. Kono ni wel dengor jangol. Jangol fendo de. Merci don dale tele on ton labi ka. Merci mi weltani ke on. OK, merci beaucoup. Merci Aisha, merci.
Acha, merci beaucoup. 78 116 82 38 ka émission men ndaru yida tous les jeudis donc andi ko do waten ko min taw haray fayda musique on jeudi on c'est un peu gauche parce que wona bon ko émission débat woni jeudi jeden ici à Jama TV lundi non si don fala 14h15 14h30 15h30 ko en amu waden poda si don fala 2h30 so ama tumi amata acha haray en heddori do c'est-à-dire ko heddorden do ko 10 minutes pour ye wawayno dirde ka émission men hodde ndaru yida kono mi wurene non si Allah lanno jabi programme on calendrier Jama TV on woni ko yalti e der émission Labay Poy lundi semaine départ ka karama ko Mamadou Winda Diabo be ara be andina men ko hondum be fewde be arna kere parce que no wodi piji buydo be labbinanta men akke jette goddo kali allo merci beaucoup aray no wodi piji bu ko be labbinanta en do merci karama ko dumbuya aussi en salmini be ko feewi no feewi en salmini kadi kala mon dan en tout cas no jodi no darde mi hokka kadi sana kurti ara mo darde émission gangadi ka télévision donc e salminen ono Aissatou Bari wala kanko kadi mo iwri ha do lagine ari fi haaju makko ara en salmini moƴƴa e salminen kanko Mamadou Salou Husay en nogoy kadi salminama mi accali vraiment mi do weltani be moƴƴa kam ko e kindi hara mi do weltani be moƴƴa donc 78 116 82 38 salmina kadi ADKP en fop kala jibinande kenkon e jolil e pellel walla ya ndeylo ha memo e cewgol ha dungin hara mi salmini dum min dije bela mi tay mo kala mi salmini dum mi salmini salmina kadi musidda langal ka musidde barkere jolil hara mi salmino mi weltani kon e mi andini on ko ene woni gotum si Allah jabi goddo sendata en jabata kadi sedude allez 78 116 82 38 aray ko do woni batte émission yette goddo ka ligne allo on jarama to ilo e jang jam to alhamdulillah do nodda mi honto do make honno nodda membo da de émission ko nano wonno notade de o way ko min de on nota do gara nane ga nodda ka de ko min notima ko en direct on da darde ko ha joni ko en direct on da garan da direct kadi ka tele acha garanga duita tele ma moƴƴa walla duita wa famodi de komi wonda darde grand vraiment mi salmina be depuis Mbour e salminen don boy pi master depuis Mbour kankadi ko artiste jo molana do dere balle mo wadde wajal clip makko so gayni tum warta ka plateau men do boy pi master salmina fans gulo makko fu e ngaccale goto acha salmina Mariama la présidente fans club makko depuis Grand Yoff salmina be Grand Yoff be fop e ngaccale goto hawa Janes Grand Yoff salmina Jari bu Grand Yoff mi salmina wano Jiba Grand Yoff tout le monde na mi ngaccale goto parce que do ngandi Grand Yoff ko voilà ko weldibe tout won ton e sabondirabe merci beaucoup haray kono modene non mi fillito calendrier Jama TV o minnion lendi aro karama ko Mamadou Winda Diabo lendi arto monsieur Wuri Calel le président du conseil lendi arto yo monsieur Souleymane Bari commissaire lendi arto yo monsieur Touré golle do ambassade de Guinée minno calendrier o yalti do no hasuma e maya Labay Poy aritata Labay Poy mi hasi men dirna erde ha 23h hara jama on nafi woni tranquille ka ciudi mum meminen debaji din wala yewde dum parce que do ngadi lignul sikor gitam amna acha 78 116 82 30 allo oui allo ok merci beaucoup aray odo me wawali famoni de moins 5 minutes do wayno dika plateau men Jama TV ara mi salmini wonbe nodde min fo ara temo ngande ko ni acha jetten kadi dernier auditeur ka ligne allo d'accord odo kadi waylike donc waray toujours ko ni e nyande ko ni ko 78 116 82 38 wala da 206 209 54 206 209 54 nata ka émission wawen haldude
parce que do ngandi kono tike bela joli wonno présentant de émission ndaro yida tous les jeudis hande non kadi alhamdulillah rabbil alamin en tout cas en wayi beydondirde beydade kadi kader émission men lo min no je donne mon point de vue parce que min c'est ko min sincèrement parler kon mi anda goddo wonnane o wi mi awandi o hebi burdo lan mi ko me wawi wonde ko me wawi wonde hande kadi simi yetti on do mi yakki ko simi yalti hay so inni o tuubi bernde walo tako parce que mi do andi bon haray bernde walaki l'essentiel non bayla debbo na kanko dum gorko na min tum mi akkida mo yaaka welata mo don haanyande kanko e aduna be yidi o anda en tout cas aduna on ko aduna on andan e bantako après non so hebi ko jomboyamo o jomboyamo jodo mais min on anta tanka mo vraiment mi wawata support demo ka galle kam mi woni don bayna mi fenu min on ko point de vue an mi wowli mi supportata mo don hande mi supportata mo don ciango parce que si o wanno mi ali dum don wona problème parce que ko problème ko antruma ko Allah e antura men jango men nyaayudo kono flagramo mi yi mo wadde mi andi ko dum burani mo harasi ko min ko dum do mi analyse ta dum do mi wolta haray non en lundi salla jabi 14h30 15h30 yontre hande haray ko émission voilà émission go wonde wadde do salla jabi ka plateau men Jama TV merci kala noddunodo en salmini fop en weltani ke fop en accale hay goto yalla okke walugol e hore jammo yere assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh